Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Sadikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lish holomila katzulbal chiru li shamana inasche kam usink ip ut oi benihom. Ut lish holomila katzulbal chiru li kutan hain nasche shkam usilankile kuchik chirish lish ma usil banuome. Salihu Colosenses capítulo 1 versículo 21 ut 22 nakataw lish ben rehib li katzulbal chiru li kutan hain. Utyokochish sumenkil hun lipats linashke li katzulbal chirish aru yo chi atinak li apostol Pablo naknashyenak khachho chaqu uting anak amqib sa usilal rikin liqaqwa Dios nakanaw naklimak likikulun chikwang sa shpenak aru chicho chain haan like khachok qerik in liqaqwa Dios haan like khachok re likwing rikin lakhjob desinel re limak likishkam chaq lima usakh kwing kosh khach rikin liqaqwa Dios utho kanak sa shkaba liqamak ingachik no korush kam alqib rikin liqachukwa abanan sa shkaba chishkhuni liqama usilal liqaqwa Dios kikulun chiqasikbal mahkwa la oli no koshik chissikbal liqaqwa Dios haan likikulun shbenkwa chiqasikbal mahultika kwa chanrunak kishsik chaq likwing rubelakh nak akshmako shikanan liqaqwa kikulak ut kishsik likwing ut kishyaba rikin dishkaba barkwankat liqaqwa Dios kishyal esh sikbal ishyalalil limak shbanak inkarar nakwanqochi khachho qib rikin liqaqwa Dios kishqashtesili ralali khunaq kwichiribil sashkaba lishmak liruchichoch liqaqwa tukhchuq kwichipatso kanaqwan akwe kwe choqechi qahunilo barkwankat inkanarach nakto sachq inkanarach nakto kanak manakto kamq chihunilik narach banak yo ko narach shkebali qatyu am re hunilik tohyo kwichi qasik bal chiqahun qalhanaqkwan liqaqwa Dios kwan hun lishkub am ilkanjel li aktsaqlukru bantohkwan li tohmakhih kwina tsaqlukru chirish liqakolbal kwan oship linaleb linike cholobang qe manak linike tenqanqe chish tawbalru chanru kwan liqakolbal lishbenil hanaq liqaqwa Jesus kikulun chikam saqaqaba sashkaba chishkhunileb lahmak shbanaqa khunesqi ma hunkwa toruq chishkolbal qib lihu Romanos capítulo 5 versículo 6 to 8 nasyenaq liqaqwa Jesus kikam saqaqaba rubelaq naqtoyo laqchaqlao chishkhunila innashkut besi lishcha bila lishtikila lishcholi ni mahkwal Dios hun li rahom li ashal kish ashtesi resh kolbal rish aruchi jochain lishkabilaan naqsash kulubankil naqliqaqwa Jesus kikam saqaqaba utsaqana akhlao noko ti kobresik sashkaba lishkamik liqaqwa Jesus noko kolek chiru likam chihunkwakil utaina qaquluba sashkaba liqapaba rikin liqaqwa Dios naqnaqachot liqachol naqnaqakhal liqaqaush ut naqnaqaqul lisandil kubiha ut li roshil han naqlishtu am lakhba banel li akshti kobresik chikanan lishchol sashkaba lishpapal haan li naruchini lishkwan khik lipoyana main rakhlal kutan rikin liqaqwa Dios utrikin akwilish ten lisantil musiqeh naqnaqa quluba liqaqwa Jesus liqajuam utrikin liqaqwan khik rikin liqaqwa Dios rakhlal kutan jochiti kobresik ru liqajuam hakyaltana chanru naqachu ami liqapapal apanan hunelik nokopula kut nokoshkam tuh kwankwi liqaqwa Jesus laqkololqe
Xbanak haan tzakal li xe'il li babal. Kahwi sa xkabahaan no koru chikahunilo xtaw aliqa kolbal. Kakata shakretal chiruli kutana inak ajen rule kakwa Jesús aliqachuam taqakuluba utaqachuami taraj liqapabal utliqakwanjik rajlal rochben utrikin liqakwa Dios utrikin ahkuilisten lisantil musiqej turuq chishtawbal liqakolbal. Pantiushakunak shinakoch beni chiruli hun kamokain nakatkoy beni sajonchik liqakangel.